Neko i car šakal da doznaj koja je najgolem dembel vo carštinata pa naredil da gi pronajdat i da gi donesat vo prestolninata. Se puštile ga vazi, pribirat i nosat eden po eden. Site gi smestile zajedno vo ubavi ureden saraj. Naskoro tamu stanalo titak tolku gi imalo. Gi neguvat i gi goštevat carski. Mu nosat jadenje carsko, pijenje kakvo šo sakat, duri i gi prevrkjat od ednata na drugata strana na teloto za da ne se mačat samite. Arno Amazona šo bile doneseni, nikako da se otkrije. Se setil nekoj minister kako to da se napravi. Da se zapali sarajo, mu veli toj na caro, toga štje se vidi koja je najgolemio dembel. Rečeno, storeno. Poslale slama i seno na okolu sarajo, gi potpalile i vivnal čadi plamen do nebesa. Dembelite, dembeli, Arno ama životo mil, pa koga vido adekak je se gini, eden po eden počnaja da izlegu vat. Ostanale samo dvajca, onoj od Vitola i onoj od Stambol. Ležat, ne mrdat. Plamenot vek je do nozete došol. Najposle kje praša Stambolecot koga malku mu dožeža, abe, kje begame. Kako ne te mrzi da zborvaš, mu odgovara Bitolčaneco. Taka se vide koji bil najgolemi od dembel vo carštinata. Bil Bitolčaneco. Dobili nekakva nagrada.